Hai menazi ibeting chua ilung ta pen menen mai ka pai kyu zing kai srok ma mai ko mara sam news ka de rein sa CHUNA Times bia kana ranglia ka radaling Israeli Defense Minister Israel deng gumbedo ke tim saksap suite pe you af gelen ne zimai ka pai kyu zing coming in tak mai ge Israel de ge kunta hadaite set 48 hours sanke national work state of emergency Israel de ge milung kakalok pe do bi la leize kunta hadaite set matale na kan nambe te kyura ndu pe kai de lei National Work State of Emergency in Dupet Kabise, Guang de tu ko bong mabo Hezbollah kyang nane Israel de du puni tu roituse tingna mi pung sang na ingigut se bam bizigana lei ka chuleng aipo emergency measure ka sia bepe make Israel pe dena ramdu ting te bam rang lia ga beze simain tak mai ting chokun ta srok ne ti ta tu chuze Israeli Defense Forces IDF spa me bo hange rezi pe gaize pedena madu katanang bega zing zeng gumga razai ne bodi me wangan duize ngi ka lube tin sam gai razai Hezbollah kyang na ne Israel dei me dum pok kap ka bege 2000 do buibe bam rame kanam ra de gai de lei hagwang ke dei tu ko bok mo bo Hezbollah kyang na ne Israel dei me ku melim hangze ke dei kelim kalu ze pok pa rem ro hai chum kai 320 rocket nai nelim begri poiner me drone ne Israel dei ting pem bia me misonga kap gut seng gi gi pezigne Israel spy me bam Kreuzeket military base ke tun chara kap ka bezigene Israel pedena me civilian me lung me bam ram ge du Hezbollah kyang ne dum pok ram kap ka ra hingleize defense minister you of gelene saleng Indonesia de North Maluku province ke jimai ka pai kyu zing kamingen tak mage dilu ritlu be duina begene minahang kru chum sai di leizai minahang na khazam leize sokri gur zete me bone saleng Indonesia dege milung mebe dege tim saksa bambo National Agency for Disaster Countermeasure BNBP of Indonesia ne saze apo haduina bize Indonesia dege danai ka pai kyu zing kamadai kamai ge tingtung hi principle wangze tingri somakche tingri ke bize gene duina gu leizai sunare ka chang aduina begene kalaki kre tarnet namdi ge tensioni le ku chuleng National Agency for Disaster Countermeasure BNBP of Indonesia ne pram padena mataga chira rangai ze wangrai rabeting na mi puigadu tingna shara weather forecast tu guys zabam zegene doduita na mikilunga ne lata pe mararangai deleng Indonesia de gu milung mi bedu ke tim chak sa bambona saze duina bene de tomera madu pni bona evacuate tin rote chela leiza saleng Luang kaming Hornbill Festival wang raben duikyo zi ket kene bamsu ze duikyo zi kru ting kumchang na za kamadai December 1 gene 10 hange pihim dia gani belu gumze Naglen Sokri ne Naga Heritage Village kisama ge bambe ti hangze zu sin mi kai hange thateu zela leizai kisama ze world class heritage site hange telepe ra rakha gai zela lei ku chule Nagaland Tourism Minister Themzeng Imna along ne pichi guys Nagaland Sokri ne kisama ze krabiting so ne ngoin ter hange thateu te chela de lei ku chuleng Themzeng Imna along ne saza Hornbill Festival tin kum coming ni hang di bene anui naga hazet gu pram bezet sinai naga hazet me suket lungke teuze suin sambe kadere di me soge lega izebam de lei ku chule Lo haket krekuchum man ki bat radio gane India padena madu Prime Minister Narendra Modi ne samsa behi ke India de ne space sector tinghuna gade ka kanro be pero te pedege dichun to sudi bango benai ka pai kyu zi ka kuchum 23rd August ke National Space Day ze ine ta kyu di besigne pesui bena to besam pe ga de lei Zai PM Modi ne anui lui bomara madu politics ne national campaign India de dichun to su bahange tatura rihi ga de lei PM Modi ne man ki baat ke samsa behige India de dichu to chura be pibang dim suga beramese har gar tiranga campaign waste management effort to pen di background me teita to be chiam nai mati mak chet ke rabe paralympic mi pum sai za kai di me duine thawong rabe tarem ge mi hai mina na suke lungke teze polia za tin sabse bamra India pedena madu kem gai de leng Political Affair Committee PEC gu member secretary na Minister KG Kenya na saze wang rabak pai kyu jing ka te set 28 August 2024 sumage pathau di be meeting Indo Naga Political Solution nai Eastern Nagaland People Organization ENPO Nagaland de na mi pembiaga bambo ne pnui hange ramlang plangcham chai je ki be de fronted Nagaland territory de ge samabin samong le ku chuleng
Aipo pathodi be meeting ge soimak chewanga rameze Nagaland gu Rajya Sabha na Lok Sabha gu MP hangna Nagaland de gu hindi ka tlumerame legislator minarex roknai Nagaland de ge bambe political party kacham rame NDPP BJP NCP NPP LJP RV NPF RPIA ZDU nai INC du wangai ra ku gai deleng India dene danai ka pai kyu jing ka madai kam mai ge space technology tinghu nai gdei ka ke kan ro be piro te pe de ge di chun tu chu di be ngau de le aize India dene danai kam mai ge ralang be tuze first reusable hybrid rocket mi chuina poklik tet se tinghum yelim tet pe gri telung loilu be telung do dare hang pezet kana hailu ze pezet ke hang ge chempet pe hybrid rocket pe jine rumi 1 ineze ki ka sia pi ra ka pe de ka de le ke chele Aipo rocket pe pibang dim chu guys ze telepet ka beze Tamil Nadu ge Bombay startup Space Zone India ne Martin Group na pungna ke tilu ze telepet ka dele sai apo rocket se tiru vidan dai chenai ge ne ki ga se pera ka pe de guys ze ine ze ting hum bialim te tele ke chele Aipo Rumi 1 rocket gu pathodi bar me ranglia ga ra dele Rumi 1 rocket tele ge be design tak se ting hu na ge de ka ke kan ru be piro tedra sub orbital mission hang le jai satellite point ne ting hu ge gidi ber me tai ge telung ra kai be gi ra me 50 piece ko satellite ting hu bia pung te do buira tele kai dele ke chele Marasam po mene saza Aipo 50 piece ko satellite tinghu hegi di bera mata ge telung ra kai bene kede re palana ge ka lombe pete te di be global warming nai hadui ting khai pani chang sing je ka lebe climate change de ke plam palana chimira ka ka thai be ge ngo khai go de le je sale Tangkul zet gu baboro ge dilang mabo tangkul naga awonga long ne nam khoring ra medu hasolung hang ra ber re hange re gai be nunen saka be tuze samria chi be re kyo gai se tangkul naga hezet gu ramrai lungge Chinese pangolin ta phapuidu nam rose pe tebe tinso kham gara de leze sam hepet kai de le Apo samria sainte go be zet tangkul naga awonga longu hangya pe President Ino kasung tenison ne nam khoring rame anui ke dege bam jakti be khoring dung ke cheiru ne bam di be nam ko endangered species tu rehega be tu kleze tangkul naga kulo go ka sakrang ma bogu pe pe ne Manipur dege tangkul kulo haina ringe ukrul kamjong na senapati district ke lung me boda ge rangkaize apo samria tin tipse bam ra deleze sam pet kai deling Pi guys ang kingani mele na du to delay azina lung ta pen me na magumara sam news Chuna Times agena lwa gai delay